Ljubitelice in ljubitelji nogometa, prav lepo pozdravljeni. V torek na stadionu Rams Park v Carigradu, 4 dni kasneje sredi gozda v Kidričevem, nogomet v vsem svojem sijaju. Tako so v teh dneh na svojih družbenih omrežjih zapisali Olimpija supporters oziroma navijači Olimpije in težko se je ne strinjati z njimi. Olimpija je zbrala še 2 točki več, tole zdaj Jovan v kazenskem prostoru, Olimpija priložnosti gol! 1-0, uvod povsem po receptu Aluminija, Daniel Skiba po podaji Gašperja Jovana, Aluminij v Kidričevem vodi z 1-0. Kakšen začetek Šumarjev. Admir Pristrič, ki je prav tako morda bil danes v začetni postavi, no tole zdaj priložnost za Ruja Pedra, Olimpija je izenačila. 6. minuta in odgovor Olimpije takšen, kot je pričakoval Joao Enriquez. Ja, tole akcijo smo v tej sezoni pravzaprav že videli na tisti tekmi proti Rogaški, ko je Pedro Lukas odložil žogo Ruju Pedro in Daniel Skiba, Martič, na prepovedanega položaja, zdaj Gorenak, Skiba pa v kazenskem prostoru, ni se odločil za strel, pa zdaj Jovanović, priložnost za Aluminij, 2-1. Aluminij znova vodi, Artem Pili pa se domači publiki predstavlja na najboljši možen način, počakali bomo še malo, ali je bilo tule vse čisto, Artem Pili pa trese mrežo Olimpije za drugo vodstvo Šumarjev. Križna v Carigradu. Pili, veliko prostora ima Pili, krasna žoga za Bresta. Brest ni uspel sprva zaustaviti žoge, pa zdaj Marko Brest, priložnost za Aluminij, ostaja pri 2-1. Tule so nogometaši Olimpije rešili, zdaj bom rekel, kar golo kožo. Črna točka dosedanje karijere pri Olimpiji, ampak sicer je dobro nadomestil odhod Crno Markovića, tule pa zdaj lepa poteza Silve, Silva v kazenskem prostoru, Rui Pedro ostaja pri 2-1. Zdaj je Rui Pedro zapravil krasno priložnost za izenačenje. Ogromno dela je tule opravil Jorge Silva. Izvedba kota, Krefl se ponuja, išče prostor za podajo, tu je Rui Pedro, Pedro pred vrata, priložnost za Olimpijo in gol! 2-2, zdaj je Pedro Lukas vendarle stresel mrežo nasprotnika in tule je njegov prvenec v zeleno-belem dresu, veselje navijače Olimpije in zahvala tistemu tam zgoraj, potreboval je tudi nekaj njegove pomoči Pedro Lukas. Kontakta premalo. Jorge Silva zdaj proti Posavcu, priložnost za Olimpijo. 3-2, odprlo se je zdaj Pedro Lukasu, Olimpija pa ekspresno do vodstva. Preobrat v 2 minutah v režiji Pedra Lukasa. Robert Pevnik na igrišču, Brest, Jovan proti Brkljača, pa Gašper Jovan, priložnost in gol! 3-3 v Kidričevem, Gašper Jovan je sjajni predstavil, zdaj dodal še zadetek in spet smo na začetku. Jovanović, tole je Brest v kazenskem prostoru, nova priložnost in gol! 4-3, Aluminij vodi v Šumi. Zdaj nas je opozoril tudi Marko Brest, navijači Aluminija so na nogah, Olimpija pa spet na kolenih. 6 nastopov v kvalifikacijah za Ligo prvakov in zdaj torej tudi v prvi ligi. Mustafa Nukić na igrišču, Olimpija pa ima priložnost in gol!
Nemanja Motika, 4-4, krasen zadetek Olimpije. Akcija dveh rezervistov, Fani daje podal, Motika zadev in nora tekma. Ta minuta se izteka. Ta je napad Olimpije, Silva v kazenski prostor, Nukić! Mustafa Nukić, bum, petarda, 5-4 v Kidričevem. Kakšna tekma, dame in gospodje, Mustafa Nukić je potreboval, ne vem, 3 minute. Vse kaže na to, da bo Olimpija vendarle odnesla domov 3 točke, konec je tekme v Kidričevem, Aluminij 4, Olimpija 5, na koncu torej zmaga zmajev. Ja, hvala za besedo, Jaka. Robert Pevnik, začniva s tistim boljšim delom. Aktualnemu prvaku ste zabili 4 gole. To je verjetno z vašega vidika dobro. Pa seveda, da je dobro. Zabiti 4 gole, voditi, zopet obrat Olimpije, preobrat Olimpije in zopet se vrnemo. Res bi čestitil svojim fantom na karakteru. Je pa škoda, o čem govoriti, ne on komentiral, ampak danes mislim, da nam ni bilo dovoljeno zmagati. Upam, da se bo to pod prečko dobro vse zanalizirali, tudi za druge klube, da bo to šlo pošteno. Ne morajo ene ekipe favorizirati, čeprav bi Olimpiji čestitil na zmagi, ampak mislim, da danes nam ni bilo dovoljeno zmagati. Še enkrat čestitke moji ekipi, pokazali smo, da znamo, da lahko ciljamo visoko in zabiti 4 gole državnih prvakov. Je pa treba te napake v obrambi popraviti. Ko dosežeš 4 gole, moraš enostavno tekmo zmagati. To je bilo moje naslednje vprašanje. Obramba, predvsem v drugem polčasu, je bila precej luknjičasta. Olimpija, zdelo se, da je zelo na lahek način prihajala do priložnosti in tudi do zadetkov. Dobro, ko bomo dobro zanalizirali vse te polprikrške, pa pri 2 golih te prikrške bomo videli, ali smo bili luknjasti ali nismo bili. Mislim, da sodniški kriterij ni bil enak. Jaz ful ne rad govorim, ampak še ne bom tega komentiral. Nismo bili luknjasti. Olimpija ima kvaliteto, ima širino, nismo bili in moj vidik je in vseh v garderobi sem jim čestitil in enostavno proti vsem se danes nismo mogli boriti. João Henriques, congratulations for this win. It was a lot of ups and downs in games, but you won 3 points. What was the key moment in this match? Yeah, a bad entry. We start with suffering a goal, and after we have a good reaction, and we go to the first half in the half time, losing 2-1, but we don't have a good match in the first half, and we do some changes in the half time. And I think in the second half we are much better. We create lots of opportunities, we score goals, but we cannot allow that the opponent score also those opportunities, because they have 100% they are 100% with shooting on goal and already goal. We have to create many opportunities to score, and I think in the second half we offensively we work very well, and defensively we don't be so good, because we let the game break a lot of time. We allow some
transitions, and we don't need to do that, because when we pass to winning 3-2, we have the opportunity to score the 4-2, and we have to control better the game. But we didn't do it. We allowed the opponent score 2 goals, and we have to come back again to the game to score +2. It looks like a futsal game, not a football. It's not usual to 5-4 in that match. But in the end, the most important thing is the 3 points. The team needed that because we are really fatigued, mental and physical fatigue. Lots of players that aren't at 100%. We have Timmy that he can do only 20 minutes, 25. He comes from an injury. Fadi that is sick. He's just trained yesterday, and we don't know how is going to be the reaction. We have also Lazi come from injury. We have Brista is injured. We have Dofo out, and the players that played a few days ago that are here again to fight. And Ratnik today is a stomach pain, and is a lot of problems. But in the end, we win. This is the most important thing. 3 points for us. We keep on fighting for the championship. This is very important in this moment because it's a tight schedule, like we said before, and it's important to win. No matter how, but it's important to win. We cannot be a team that very well in few moments, and after we allow the opportunities for the opponent. This is dangerous because sometimes we cannot win if you do this again. But we have to improve when we have the ball. Don't allow that the opponent team have so much transitions, and we cannot. A team that fight for the title cannot suffer for goals. But now is not time, as you said, for rest. In Thursday you got another match, another European match. How to prepare on Karabakh? Yes, we are going to recover as best as we can, and we want to be in phase groups Europa League. Is another competition, another match, difficult one. You know that Karabakh is a very good team that have a budget much bigger than us again, but we are used now to do that. We are going to fight for the match. We are going to fight for the qualification for the phase groups, but for sure, most important now is recovering the players and get the plan for Thursday. Marko, Brest je z mano znova dobra predstava z vaše strani, osebno gledano. Zadeli ste gol, ampak verjetno na koncu ne morete biti zadovoljni z rezultatom. Pa ja, mislim, na koncu kar šteje je, da smo doma vknjižili 0 točk, prejetih 5 zadetkov, to mislim, da moramo popraviti. Vodili smo 2-krat, vidi se nam malo, da smo mlada ekipa, malo neizkušena ekipa, naivno prejemamo zadetke. Prva 2 gola in naslednja 2 gola, ali ne, drugi in tretji in četrti in peti gol se mi zdi, da v roku 5 minut moramo to popraviti. Mislim, težko biti zadovoljen zdaj po taki tekmi, no, težko kaj dobrega izreči. Je res, da smo zadeli 4 zadetke, ampak na koncu kar šteje je 0 točk in moramo te stvari popraviti. Ampak samozavestno verjetno prihajate v nov teden, nov tekmovalni teden, ko imate pred sabo novo tekmo. Ja, v petek nas čaka Mura. Zdaj se moramo resetirati, dobro regenerirati in pripraviti na Muro. Je pa res, da smo tukaj igrali proti aktualnim prvakom, igrajo Evropo, igrali so prejšnji teden proti Galatasaraju, vemo kakva ekipa so in težko biti zadovoljen, ampak moramo izriniti iz tega, kar se da najbolje. Mustafa Nukić, človek, ki je odločil tole zares noro tekmo, 9 zadetkov. Kdaj ste nazadnje v prvi ligi doživeli tekmo z 9 zadetki, če ste jo sploh? Mislim, da nisem še doživel, da to je prvič. Vstopili ste proti koncu tekme, kot rečeno ste jo odločili. Kako ste spremljali ta prvi del tekme, ko ste bili ob robu igrišča? Zavedali smo se, da bo danes zelo težka tekma, saj Aluminij se je v tem začetku prvenstva dokazal kot ena zelo kompaktna ekipa, ki ve točno, kaj dela v vsakem segmentu igre, tako da na srečo in oziroma na kvaliteto smo na koncu to tekmo pripeljali v našo smer, tako da vse čestitke so igralci. V drugem polčasu ste bili precej boljši, z nekoliko spremenjeno formacijo. Je bilo to morda krivo, da ste dosegli kar 4 zadetke v drugem polčasu?
Pa seveda se je bilo treba prilagoditi tudi na njihovo igro. Trener je to uspešno pač spremenil. Je pa res, da si v prihodnosti ne smemo dovoliti, da dobimo 4 zadetke, če želimo biti v igri za prvaka, to pa je vsekakor cilj Olimpije. Ampak sedaj počitka ni, že v četrtek nova evropska tekma, verjetno je to dodatni motiv, verjetno ne bo čas za utrujenost. Ja, ampak ne smemo pozabiti, da prvenstvo je osnova. Prvenstvo je naša liga prvakov, tako da mi moramo v prvenstvu biti 100%, saj samo uspeh v prvenstvu ti prinaša možnost igranja v Evropi, tako da vsi se moramo tega zavedati in na vsaki tekmi iti 100%, ne samo v evropskih tekmah.